Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗum ɗo henne jangete ko sa hoori a gayni sa fayi e tajje hade ma tajje janga ɗum ɗo laawol gotol foti noon ko korka farilla walla ko korka yobgol walla ko korka naafila kaala kaɗo haala ay ɗo yenne ko allahumma ko ɗo haaɗi allahumma laka sumtu allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fagh ay ga o e ha woni gh miya fagh fir li ma qad dam tu wa ma akhartu jangen allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ɓamtu allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ɓamtu allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ɗum ɗo janga ɗum ko adina korka arata tawa ɗiggini ɗum so korko yonti anena haale anne mbawa ɗum haalde hadema tajje ɗum jangata laawol gotol suka mawɗo debbo gorko kala tan korɗo gayni so tawi ko korka farilla walla ko korka naafila walla ka joɓowo a gayni aɗa taƴa haɗama tajje noon jangata ɗum gayna mbiya bisimillahi ƴetta tamrore ma ƴakka walla ndiyam ma jara ni foti hunde fof ma jange ande ha yettade wona gacca ha yetto aɗa namdoyo ko suwa ko fonno jange ko adi arde wadde ɗum ɗo jangon ɗum mbawon ɗum hade korka yettade tawa ɗiggi an ɗiggilnoɗo o a yi goɗɗo mo ɗigginani ballamo
ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama salam